Tom nih ke Enggak. wih terbaik artinya nikahnya. This is podcast Sisma. Om Swastiastu semeton kesadangin malih sareng titiang driki ring podcast Sisma. Punah pigatra semeton titiang makasami dumogi becek-becek kemanten nggih. Titiang Ida Bagus Agung Paramarta Surawijaya pinake pengenter acara ring rahinane mangkin. Ring rahina mangkin podcast Mabasa Bali. Utawi bahasa ibu ring Pulau Bali. Punika mawinan titiang sampun kesarangin sarang semoton titiang saking kelas dasar oras. Om Swastiastu. Gus Agung. Wastan titiang lo ade pana karandata dados kegentos fana. Titiang saking kelas dasar oras. Punah pigatra Fana. Becik Gus Agung suksema. Nggih, Swastiastu Gus Agung, wastan titiang nih Kade Arini Kencana Dewi, dados kegentos Arini saking kelas dasar oras. Nggih punah pigatra hari ini. Becik Gus Agung punah pigatra. Tiang talar becik. Aing geus tuduh ngawit ke judul sane kebakta yang titiang sane memurdaning capan kewantenan literasi sekolah ring era digitalisasi. Titiang jadi metaken kede sareng Arini lan Fana. Sane wawu dados sisir ring SMA Negeri 7 dan Pasar puniki. Manut ring Arini lan Fana sane sampun dados sisir kirang langkung 5 sasi. Sepunapi pengerasa Arini lan Fana sekolah ring SMA Negeri 7 dan Pasar. Wih ning tiang jek kesyap nawang meterima ring SMA Negeri 7 dan Pasar jak liang sajan kena tiange nawang ngidang terima dini masuk. Pasti bangga pisan nih nggih. Ge bangga saja nih ke bisa menerima masuk di salah satu sekolah favorit ring Kota Denpasar niki. Nggih, tiang masih bangga menerima ring driki yan Arini pun api. Tiang pastinya nih liang pesan menerima ring SMA Negeri 7 dan Pasar nike. Napi malih ring SMA Negeri 7 dan Pasar nike akeh pisan program-program sane presiden nyinehang kawegedan ring para sisya-sisyane. Minekadi SGT utawi Sisma Got Talent lan Galaksi utawi Gelasis lan Simponi. Nah, program sane senengin titiang inggih punika program literasi ring Sisma nike minekadi SOS utawi Sastra of Sisma, Krame lan Karisma. Nggih, akeh pisan nih ke program-program literasi ring SMA Negeri 7 dan Pasar puniki. Berarti aktif saja sekolah niki nge. Nggih, pasti nih ke napi mawinan manut Fana program literasi sane becik. Manut titiang program literasi Sisma sane becik inggih puniki Karisma utawi karya literasi murid Sisma. Niki ngicen galah para sisya-sisyane mekarya-karya nganggen bahasa Indonesia, Bali lan bahasa Inggris. Contoh karya Karisma puniki sekadi sesuratan wantah ente-entean nganggen bahasa Indonesia lan bahasa Bali sane kesurat nganggen aksara Bali. Miwah galeri medaging barcode lan mekarya infografis data Indonesia lan data kelas. Wih, keren pisan nih ke manut ring Arini napi. Manut ring titiang program literasi Sisma sane becik nike program pemilihan duta literasi. Lan krama nike pameran kreasi literasi Sisma. Drike para sisya-sisyane mamerang karya sane kekaryanin. Ring kelas dasar oras nike ngaryanin madeng lan video sane keanggen barcode. Wih, kelas dasar oras mula paling top nih ke. Napi ini ke judul mading sane kekaryanin ring dasar oras. Tema madeng sane kekaryanin ring kelas dasar oras nike temane barong. Jadi ngelestariang budaya Bali. Keren pisan nih ke. Nggih, madeng sane kekaryanin ten madeng biasa nganggen dinamo nih ke ngidang bergerak-gerak. Menyala pisan nih ke kelas dasar oras. Harus menyala niki. Nih, yan
yang ten pelih nika nggih Nggih. pas di pameran punika wenten konten kreator nika nggih rawuh ke Nggih. siswa. Wenten nika. Wenten Yudis Ardana ke Nggih. SMA Negeri 7 dan YouTuber Pasar. nika nggih bijak Nggih. demen hati nika ningakin Partisipasinya masih demen Nggih. pisan. Cek. eh, heboh Cek saja. excited nika aman bahasa gaul nih nggih. 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 Yen ring karisma punika. Nggih. Sane kekaryanin Arini sareng Fana napi nih ke wanguniane. karya sana kekaryanin Rintitiang Nike Pidarta Masa Bali. Wih mau makarya pidarta bahasa Bali. Nggih. Yang tiang pun bisa makarya pidarta bahasa Hangidang. Bali. Dan dados jangan ngingakin contoh videonya nih. Dados Nika videonya nih ke Sagung. Kita sabar jangan Nggih, buin pantes, timpal Nika. tiang niki. Wih, jagek pisan. Niki nih, betul Kak. di Dallas. Wih, Nggih. pesuapi. Nabi juga Tidak tanya. pidarta yane. Tema pidartanya nih pesawitran. Menyama Brian Nika. Keren pisan. Tapi malih ring era mangkin akeh anak cereke mangkin ten presiden nika pelestarian ajak budaya Bali. Hari ini anak alit sampun ngidang nika ngai pidato bahasa Bali ja keren pisan. Bangga saja tiang metimpal aja kayak ini niki nggih. Raga sebagai warna Bali pasti harus melestarikan budaya Bali, bahasa Bali. Gini tapi balik bahasa Bali nika bahasa ibu ring pulau Bali. Nggih. ja. Wajib santo Wajib ngidang pisan. Benjang-benjang ajain dia sama karya pidato. pasti. Masih tiang masih. Ya 3 sampun. Bareng-bareng pun ge ajak Bali niki. Nggih. Cek Bali Nika. Yang ring Fana napi nika kekaryanin. Be, yening tiang len ben, yening tiang mekarya video sane ngigel maskot Kota Wah, Denpasar. ngigel Jeni. Uning jago sago maskot Kota Uning, Denpasar. Tapi nih ke Sekajem piring. Nggih, betul, Jangan Nika. sabar ya nyingakin. lan jak tuh yakin. Necen Fana Nika. Pasti tengah-tengah nih ketan. Enggih, Wih. Paling jegek lo Fana. Paling jegek nih jak pakomnya beuh. Luar biasa nih ke. Paling jegek ke metaksu. Jak merinding yang bener drikin nyingakin. Paling anggun Dini. Weh egol-egolane jak mantep Wih. pisan nih ke. Bangga lah timpal cara Fana Nika. Bener. Patut nih ke patut bangga metimpal jak tiang. Keren pisan iki. Tet pisan yang melajah ngigel apa ngidang berpasangan jak Fana. Benjang ya benjang Nggih. jak telu niki pun bareng-bareng belajar Jak pisan. tari Bali. Ini agemane Fana. Egol-egolan kepalanya. Udang hari latihan Fana. Nggih. Niki abulan ada latihan Wih. lomba niki Lomba bekare tari sekar jempiring. Sekali foto pisan ya literasi dan sisma puniki jak pesuapi. Pokoknya paling mantap pokoknya Sisma. Patut dijadikan panutan SMA di Bali niki. Nah nih kak, tapi malah sisma nih kak sampun berakreditasi A. Sekolah penggerak jak top Top pisan. markotop nih ke Nggih. wih terbaik artinya nih kan ya pemain ekstra jos Jak bener pisan nih kak. Tapi malah program-program nih liu pesan. SGT Sastra of Sisma. Bekebiar pokoknya Bekebiar tuh. pokoknya. pokoknya sisma sing tayan sepi nih kan Wih. Pasti jelas, selalu Sisma. benten acara. dadi sisma pasti sing tayan bosen nih ki Bener. Anggih, dumugi melarapan antuk podcast SMA Negeri 7 Denpasar puniki presiden ning capang kewategang para sisya ring widang literasi. Anggih sapunika podcast ring rahinane mangkin keklungkung meli samber sere. bece Keblayu meli sumi. bece Kira langkung nunas pengampura dumugi rahayu sarang sami tutupan titiang antuk para mesanti.
Om Santi 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 Om.